Pozdrav svima, evo dužan sam ono šraubanje sa ovom svojom radjaricom, čisto da se vidi kako bi ona trebala pravilno zvučati kad se šrauba. Znači Knauf drži svoje šarafe u ruci i šraubuje u drugoj ruci i onda jednostavno samo stavlja, a ona radi na principu lamele. Znači ona sad ne okreće dok se ne bi biti pritisnulo na lamelu, znači ne okreće se. I sad recimo šraubanje treba izgledati i zvučati ovako. Poanta cijele priče ko je pogledao onaj moj prošli video gdje je šrauba jednostavno rondala, ne znam kako da drugačije kažem, jednostavno pritisak i ja čak pustim prije samoga završetka i da ona jednostavno na inerciji odradi svoje. Znači nema onoga brrr brrr, koliko god jako brzo ili mora baš imati taj lijepi zvuk. Eto, to je šraubanje i hvala na pažnji i do sljedećeg puta.